Hi everyone, welcome back to my channel. Mizo of the live vlog का कलो वेलकम लेचे हूँ आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग पे। आज मैं आपको बताऊंगी कि पालक को हम कैसे इजी तरीके से बना सकते हैं। वही ना कलो शेयर दूचू पालक spinach recipe hinya eng local ka subscriber pakhatin palak hi engting yan siam min lo shilte tia palak hi chu chi shanshan in siam the indu ang khani mai alu nen pun in siam the paneer nen pun in siam the alang pun in siam the mani du ang khani mai voina kalo siam du chu simple recipe do nia chu kalau recipe kalau siam nga in du chari lo siam ve do nia voin chu kalau palak paneer kalau try ang katia mase tuna online na kan paneer ka muzo lawa online kan lo close to sia chuan dor po helai chu an voin tu nai chu kan in bul eng lo na an thoka na an ti thok vela chuan da eng lo dor vel hi an normal timing ai chuan an lo karma chuwang chuan पनीर का मुझे लोआ सो इसलिए मैं आप लोग को सिंपल रेसिपी मैं बना के दिखाऊंगी पालक का सिंपल रेसिपी तो कलाओ इन लो दो इन दूचवान इन लोसिया में थे नंगनिन हे पालक ही सिलसा का दा इन लो केजी खदवेरनिया मासे है हंसिल फाइला हंथेन जोचवान हे तिजों हे छुआका तुलाई चु वासुरा दिल्लिया chuwan chuan ko englo India state shanshan arwa te sura chuwang chuan palakhi englo mei anang ania rwa sur chuan englo leite abet the an hai han chuan rwa sur lai chuan palakhi elo hi atle mina thado in kasya englo achan chu rwa sur hian hei an ha te han leite alo kai alo betta chu silkha alo har lemna lo haraj meyan ang ni meyan por rwa sur lai chuan kanun engai wak lawatia palak po hini tho chuan hi ta han kan thlaga cooker a han ke chu ka chum photanga ka siam dan tur chu ka chum photanga chuan chum lo pan han in siam the ma se tuna ka recipe tur hi chu ka chum photanga palak hi hey palak hi chu chum zo chuan mo ke zi khatni bon he ti zo ki ke zi chan me potling lo chum zo chuan atlem thelu tuk in according to in family ni mai in exange mi ho exange no min inna chuan heta han tui kan lenga tui chu lei tamwak angai lo chan chu hei hi palak hian aman hai han tui aneya chu wang chuan hei kan chum chuan tui hi male man lo toma chuan tui tlem te kan lenga tok me cooker a gas kan hala simin medium flame in kan danga cooker hi asang wak lawin tlemin chuan kan hetan kan sin tai tanga pit up englo up cooker pakhat a phit huna hian a to kan ni me pani point the ma se pan hi aya tom khati lo tur ani lo chan lo koi ve kang ke chu pakhat cho hi phit pakhat cho hi kalo tia nangni pon phit ni bak chu in di lo turani तो गाइस मैंने कुकर में डाल दिया है पालक और इसमें मैं एक लगाऊंगी एक सीटी तो एक सीटी में हो जाएगा बट 2 सीटी में से भी आप कर सकते हो बट 2 से ज़्यादा नहीं लगाना क्योंकि अब 2 से ज़्यादा लगाओगे तो पालक बहुत जल्दी गल जाएगा तो मैं एक ही सीटी में रहने दूंगी chuan cooker han palak achong me ka englo phit khata phit hian ka englo anga ka swana nga chuan a recipe kalau continue don nia wa guys englo voin chu englo kan pa omlowa min shul pui tur omlowa ka camera ke main ka englo ka keng thei box si lowa ke ma chu chang ka shoot thelo camera stand kan zong ve ni hi hei kan store room ania hei tv englo te po kan daan ho kan ya mule ni camera stand hi wang hey chu light ne ring light an ti ve kha he tang ring light te hi ke chu hang chu galam hang chuang lo na ki na subscriber zol tul tul kam hang ka stool te kam hang veang khonge ka a cam kan camera stand hi try camera stand ka ti tripod anti chin ka sia
khơi nghe cái đá đây lệ cầm hút ta tripod chu cầm mang anh lâu hết trang technical là han cái anh lâu lúc tuka han kan mang về kan phur về xin china anh tiếng anh mang đàn bộ cái sẽ là kan try về tiếng cái mà hey cái tỷ lâu chuan shoot tour min phone ka phone min keng sak tour ka nei lo ka camera hi chu lai dom lo cha fia lo char char ne amole kan try han try ang wo hey hi nya stand chu ngen han với khát min zir tir vea kan ban ka the hil ve ing ting an ti kha he hi ing ting an ti se kha le ten nge ten hi ten o he ati se at he ten ati se the he po hi ten ani thlen ka sia o he ten hi ra toy nga ing ting an ti se le kha le hi oh he ten ati hin ka tham ve ta he ten an ti se ya ka palak lo khit lai lai lo in ready ve ai ha ding thei ma lo in ting an ti tai le होगा उया का ट्राई ना सल तुका का तिथै लो अब voice lage na hei chu alo ho na ka zot le nga chuan ka mang chawang palak chu hei ka chhum zawa hetian ka dai turin hetian kan thla photanga dai ma lo chu a grind thei lowa chuan hei a dei lai kan kha ka nga chu mi kara chuan hei garlic purun var tiran ti o purun var hi kan khenga chuan hei hi anglo ginger so thing ania he kan lo kheng hei palak paneer masala tura chuan purun ke chu ka purun hitle min heti zia cha te chi khane pani kamanga nangni ho alian in mang chuan lian pui puyang chin mang kha chuan pakhat chaw tel tur nia chen chu purun tel tam chuan hei chom he hi thlum duwa chuwang chuna te ni chuan pahnia lian ni chuan pakhat chuan anglo marcha hi tin duang ang ni me ke chu marcha hring pathum vel kamanga chuan purun var hi anglo purun var hi palinge paruk vel kamhanga chuan ginger hi chu heti chan vel hi nang kamhang chu hei ka grinder nga heta grinder han ka grinder nga chuan masala heta kan tikha kan grinder nga kan grinder za chan kan hong hey ka masala kha ga grind to cho heta han kan da nga chuan tomato pum khat vel tero te tia chan tur nya chuan tomato pum khat vel heta han kan thla ka nga hei hi tomato hi hei bai helai ho desi tomato ti lo athurang chi ka mang lo tur nya chan chu thurang chi tomato kan mang kan apala ki thur du ve nga chuan tomato in mang reg nga hybrid tomato in mang don ania hetiang hybrid kan ti me helai chuan hetiang tomato hi thur du lawa tomato hi adu chuan grind sign in tel thea ma se ke chuan grind lo han ka du me ya adu le in mixia point grind thea chuan in tel thei ma se ke chuan grind lo hian tui ka ti zo ka tomato pakhat chaw hi nya kan tel tum chuan
Hey kat masala grind khania hey tamatonia purun chu adang kan tel chon wa chan chu ta chon purun sen kha kan tel towa chon hemi palak hi kan grind lenga hey kan tirwa nga chan chu ka palak khotlem lu tu kam englo he ta han ka grind me do tam do ni chon in grinder lian chi khan in nang ni in grind thea ke chu khu ka palak khotlem ke zi khatania ma se hi a thlem lu tu ka hemi tam thlem chau tur han her tur khachwan lian grinder lian ka phor pai lawa chu wang chu het mi ka tirwak ngai ta han ka grinder don ani ke chu ka puti ka palak hi thlem lu tu ka chu wang chuan hemi grinder ti han a ling me nga ka palak ka lekha englo ka thian fai hinga heti zo hi nya chwa a chwa thlem lu tu ka nya boin chu mak lu tu ke zi khat kha ni wen ka shasya heta han ga grinder nga hey heta ka lok chwa ka la chwa ka pala khi chuan hey atui bang hi kan pei lo nga atui banga nakina atui bang hi kan hanga nga grinder te apo ati theme ke chu nang ni in siam don chuan pala kha tam athle mina tam do le in grinder liana khanang ni chon lo ti don nya ke chu he thlem tu ka ei tham hi lege ni chung khwa pathum kan nya तो गाइस मैंने पालक उबाल दिया पालक उबाल के मैंने ग्राइंडर के लिए मैंने ग्राइंड करने के लिए रख दिया मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट प्याज का पेस्ट मैंने बना लिया है उसमें मैंने हरी मिर्ची भी डाली है और मैंने साथ में टमाटर काट के रख दिया है एक टमाटर आप इसमें कट्ठे टमाटर का इस्तेमाल नहीं करोगे आप खाली हाइब्रिड टमाटर का इस्तेमाल करोगे देसी टमाटर का नहीं करोगे अब मैं इसको मैं ग्राइंड करने जाऊँगी इसको जो बचा हुआ पानी है हम इसको नहीं फेंकेंगे adai to adai ni chon kan he ka thirbel ka chwanga chuan hei thirbel an tinge kan til ka shelo chuan hei hi arau chung kan ha ka nga chuan arau huna tel kan telanga tel tak ka subscriber pakhat kal min tia mustard oil hi tel takan ti mizo changin tia min lo shila atle min alum to in ka sha chuan tel hi jin du zat khani mai ke chu tlem tin tel ka ti tamanga heti zati he hi kan chuang hui lenga inglo atel takrim kha are turania chuan masala kan hmang tur chu kan grind zaga khota kan da heta tela sathunu na hemi cumin seed si vai chung zira kan tia or zira kan thlak hei kan thlak ma sanga chuan khu kan thlak anga chuan khu lo tel a thlama lo chu kan stir char kan fry char anga chuan eyang te kan use anga chuan marcha powder te nia hei marcha powder a color ang chi khania chuan ala cha dhania kan telenga hetian turnia hei tel hi asatwa heta hian hei to kang hemi zo hen hei hi tlebin gasi kan ti nyam do nga chuan ka kut pakhat hian camera ka kinga pakhathin ka chia hei chuan hei kan ti da a paste kan sama kan tel zo ka nga chuan hei hi tian lo stir tar tu nya lo chok char tu hei a paste ka siam rim a hel rim mo purun bar hel a hel rim le englo hei a masala hel rim kha re turania hei nemin atui khu englo atlem ha lo chu hetan lo stir tar char turania
arim helrim are hun huna masala dang hi kan tel chonga chuan hei heta han tomato ka thlak towa ka masala hei tel chhuat ti to khan tomato hi kan thlakanga chuan tomato thla zo han chi kan in taste dan khani mai chi chu mani du ang khani mai ke ni du chi thlem te kan eng lawa hi tan ka telnga chi hei chi thlak kha chuan tomato hi azor duwa amash duwa tomato hay som ha lo che ta gan chuang cher nga he ta han in du chuan eng lo hey akang bon to kan sha in sha kha chuan eng lo hey apalak kan chum chuang atui kha tan kan langa hey atui palak kan chum na khane tan kan lenga tuya tlem te le han anwa hi kang lo do wa hetian tomato som ha lo chu tomato idan kan ti som nga he at tomato hi tlem te in asom to a tel hi achung lama hei alo chok chen to ta han hita ui hamin pi per asalutuk hei hita han ayang po indu dan khani mai mani du ang khani mai heta kan chuang lenga minute nga vel ayang helrim khari are turania chuan ayang zoa marcha powder po hi mani du ang mani taste ang khani mai chuan hemi ai englo marcha powder zoi han tlemin dhania powder kan thlak lenga dhania powder thlak zo hai palakan englo sa ka kan thlak nga palak hi claim se a claim nu tuka claim se tam se alo thato na ma se he pui thatho hetia na thatho chuan claim kan song bor nga kan ti kan hei mi palak ten hua chuang hi chuan lo fing khuru o a chan chu hetian palak tel zo han hei a pher duwa hetian a phera hei in lo skin ate khan alo tipal thea hemi grinder ka herna khan palak hi tana bet noi chu palak chumna tui bang kan ti kha ka heta han ka leya chuan hei hetan ka chin anga ka chin jo khan engte mizo chuan chuan heten ka shake nga chuan heta han ka chunga nga ka letanga ka tina ka chunga ka ti chu ka letanga chuan kan chuang borang hei atui ka chu heta han ka thlak ta a hetan claim ka swang tir bor nga chuan anhuwa tui kha chu in a gravy hi chu in du angjat kha in du takle atak kha ni meya ke chuan claim gravy ka titam do a chan chu ka parla khithlem nu tuka chuan kan chuang tir bor nga chuan last ta claim garam masala kan thla nga chuan chi al kha in du ang kha ni mei chi a claim in ti len lo tel belanga hetian kan palak ki sabji hi ready ani mei hei ka palak chu ain swang bor
hemi stage a hian claim te garam masala kan telinga tokum chuan hetian now is done hetian hi palak paneer chu kan siam zota adu a last a chuan a chunga hian hetian ghi in du chuan intel thei claim teaspoon half nge fian te khat hetian ghi in tel thei adu lo chuan hetian chonen pon ei theya roti nen pon ei theya paratha nen pon ei theya mase hi roti nen ei la tui zok chonen pon ei thei tho mase masala o ei wak ngai lo chuan an du wak ka ring lawa chuan ka palak kalau siam zawa palak paneer kan ti kha chu hetiang palaki kan siama paneer palak paneer kan ti chan na chu paneer kha a helin englo kan silfaya chuan cubes kan kat zo khan ta han kan thak me ni chu kan thak zo khan hei palak hei chu simple palak ni ha ta paneer kan thak kha chuan palak paneer lo ni me ya chuan in du chuan heta han alu in chum po kha in tel theya chuan englo paneer po in tel theya du mani du ang khani mai chuan ka channel hi lo thlir tu te voi khatna lo in lo thlir ani chuan mi lo like kula mi lo subscribe kula chuan englo ka subscriber luite ka video hi skip mi alo mi lo en sak ula in support le in min lo comment dan te hi kat lom thu ka lo soe in hena naktu ka vlog thara chuan ka video thara kan in hule don till then good night tata sweet dream